Svečani trenutak. Treba, hajde, 10. A, ovo je, znači, neka statua. Stalo bi, puća mi! Oj, pozdrav ljudi! Znači, dobrodošli u novu epizodu Slash Productionsa. I danas ćemo igrati malo Minecraft preživljavanja, onako idemo da... Idemo danas u pećinu, znači malo ćemo se zezat. Trebamo u lov na dijamante, znači nemamo dijamanata. Jest. Što je ovo? Muš! Hoće! Vi ste ateisti, vama nije mjesto ovdje. Ovdje samo dvije. Zašto možda se pomale mi pobi? Bez ovih hopi. Pa loče će se spavnat nije nijan torč. Kako nije torča? Ima torča, ja stavim. Ne, piješ je torč. Ima, vidiš te ima torča. Hajde na mure. A, vidiš, gore možda, ne vesi, hajde. Nek se spone, nek se moli Bogu. Ma znam, imen laga, to je do servera. Idemo, znači, u pećinu. Burek, sir, vodi put. Čekaj, pa nisam ovako spin. Evo me. Evo Endermana. A, stanite, pa što ulazite u pećinu? Vidite, nismo baklje ponijeli. Ko nije baklje ponio? Ko nije baklje? E, vidiš. Vidim da jesam baklje ponio. Eno, Irona gore, full sve. Eno ga gore. Oj, što grmi i moramo, prekinuti epizodu zbog elementarnih slova. Šalim se. Nekom tamo. Kako laka sima. Stavi Skyhouse nedostaje. Ja, Skyhouse samo zbog laga valja. Mislim što ga nema. Što ga nema. A što ga nema. A što ga nema. Ja. Jeba ovaj burek. Kupite ovaj koal, nemojte mi ga Imamo toga dosta. A imamo vid... Ovo nam je znak od bogova, nemoj se učiti. Da smo znak od Boga. Gdje ste otišli, Bog? Koji je nešto... Kako ste prošli tam? Došli. Kroz put. Jes, kroz put. Nema put. Ima put. Nema tebi u glavi, nema puteva. Ti bi da ga nema. Bio sam tu. Nema tam ništa. Ima kula. Joj sin, aj moramo mi malo svoji pravpe. Koji bot još kopa kul? Ne znam. Vid ćete, da Bog da vam zafalilo kula pa ga nemal pa ga ja jedin. Da bi ono, oj zalaga. Vidi i zombiju zalagala. Ne misliš vjerovati. Toliko i mobovima lagala. Stvarno je meni zalagala, sad ćemo odjednom... Neće. Hoće. Ne boj se ti, ubit će te. Ajde smo bijeli, nemoj vam. Ajmo prav našu stanje, ja sam počeo tamo prav. Ovo je teško. Evo mi će početi kopati. Evo ovdje sam počeo, hoćete ovdje mi kopati. Hajde vi kopaj. Idemo koal. Kotika. Jebote, uletio mi komarac, nije komarac, pčela. Hoće ti pčela u kući. Nako, pčela mu ušla, tu živi, ima pčelanjac u kući. Evo, Irona. I like to see Iron. I like to move it. I like to move it. I like to move it. Move. Evo, koji im je Mate. Diamond? To je vamo 15, ispod 15, tako ler, hajmo. A mi smo u 49, jel? Evo. Nije 15, on je 11, jel' koliko?
Ajmo mi dole. Evo ga Irona. Ovog. A niste otišli ni 3 dole. Da, ja otišao malo AFK. A li Y dubina? Ili je Z? Y. Mi na Pa još 40. dosta. Ma samo kopaj dole, boli. Boli. Ne psi, ovo je dječji kanal. Aj, Vika. Čuo ga kak se smije. Vidi našao Mineshaft. mushroom. Nije mushroom, mineshaft. Evo Mushroom. Minecraft. I ja sam našao. I ja sam Našao je mushroom. Našao je mušrom. I ja sam našao. A ne možeš izaći iz ovog mushroma. Evo Irona i Iron ste izgubili. Creeper. Ne! Look! Oj, ovaj. Uživaj. Evo, I idemo znači dalje. Idemo dalje. želim da iskoristim ovu epizodu da pozdravim našeg dobrog druga Crazy Bosnian Gamera. Koji zatvara kanal zbog negledanosti. Pretjerane gledanosti, pardon. Pretjerane gledanosti. Gdje mi idem? Ovo me laga, ja ne znam. Ja sam ovo bio sve iskopu, sad se okrenem, sve za... Kako bi došlo Idemo jedan... znači, hoćemo leđe A da... idemo u dubinu, a ja kopam dole, moramo do 11. Idemo do 11. Znači, ko što znate, škola je gotova prije jedno godinu dana. O budale, vidi ovo, gorim. Jesi to meni htio? Ti u tebe i sebe zapalio. Kopajte ovdje, halo, burek. Koji? Sjenica, stani. Evo, našao sam Mine više. Stani, da te mogu uprat, halo. Stojim. Oj, umrijeć! Opalim te nogom. Ne, uživ. Obučeniji. Opa, Iron. No for ravin. Super. Gdje si dosta. otišao? Hajde ti reci gdje si otišao. Prokopajte ono dole. Evo, Ue, ne dođi dole. sad će nas zapalit. A, Sine! A mi smo ovdje bili, kak se ja sjećam. Nismo, ne svijeća, nismo. Ali imala... Stani, ne guraj, pažljivo. Ima li ispod nas? A, nema layer ispod nas, to je loše. Skroz. Evo, sad ćemo mi to srije, pa sam. Op, jedan. ljudi, ja ne znam gdje sam ja sam se iskupio. Jaj. Ako nađete burek sira, znači viđanja zadnji put ravini, javite nam. Suspekt se izgubio. Jebote, suspekt, začepi balan više i tvoj police Evo ga, department. evo me dole. Suspekt, Malo poginuo čovjek. kupi drt, treba. Srbi me uho, čekaj. Te ne svrdi. Zaznuto je, onaj, Eno lapis. počešat se za uho. Lapis, opalim te, Ljudi, ja Mokrom sam u vodom. nekoj ravini, ja idem prema dole. opalim te mokrom vodom. Saka proleti jarane kroz nas. Izađe s motorom, ono, u Minecraft uzme. To je čuo, evo ina. Ima li vodađe? Imam vas vizuelno. A imam Nemaš vas. mene. Mene nemaš. Jer A, ja da, neko nemam udara. tebe. Creeper! Pojšu! Ne pucaj, živ. Ne pucaj, kakvo pucanje te spapalo, dijete drago. Creeper. Evo još jedan. Ovaj još živi u samplu. Evo, vidi zombića. Oj, što je Oj, brzo! zamišljaj me za... Što je brzo? Još što je... Ajde onaj, voz. Ajme nađite. Bio bi veoma zahvalan. Ajde, koordinate treba slati. Ne spusti se dole. A evo ja sam niže od vas. A evo te, koč. Koči!
Ostaje sam na tom mjestu. Dijamanti, šalim se. Dijamanti oko vrat. Da bježi bolan. Evo te, probali smo. Idemo, nastavljamo. Znači. Koal, vidiš šta je koala, nije iskopan. Evo lapsis. Lapis je nepotreban u Minecraftu. Daje XP-a, sine. Kao i koal. Wow, dugo kop. Idemo. Jeste, ali zato dobije dosta XP-a. Na 20 smo, hajmo najviše. Nije na 15. Na 20. Tu na 20. 15. Nikad ne kopaj ispod sebe. Prolećeš dobro. Šta da je ispod lava? Šta je onda? Evo ovdje ima lavije 100%. Evo redstone, čim je redstone ima lave. Sad kad nas ovdje pojede. Još da ja malo iskopam. Sad će nas pojest nešto ovdje kako ja vidim. Ima 3. Stavi oni. Tako je. Tako je. Pa gdje je diamond sin? Naći ćemo ga. Možemo nekako cheat. Puko pik. Pik. Evo lave, bježte. Kako? Gdje ima lave, ima i nade. Evo ga! Yes. Pećina! Ne guraj me niko. Iza. Evo ja što ti guru kako ću. Ovdje možda ima dijamanata, garant. Evo ga! Izgleda, nije samo zlato, ništa. Zlato, vraćaj se zlato, ne trebamo kopat ba, traško. Pa možda ima tamo šta, hajmo. Ne! Ko te gurnu? Ne, bježi, pomozi da izađe. Pa kako ću ti pomoći? Pomozi mi da izađe. Bota mati. Ali najbolje ne pomozi da izađe. Oj. Što mi ovako brzo ide Minecraft ba, halo? Pa je ovaj zaginuo. Vid furke ba! 40 FPS-a ba! 40 FPS-a mi ide. I još snimam. Eno. Vidio dopala mu konekcija. Vidi, ja sam stvorio neđe u vodi. Burek Sarma left the game, TNT Doom, join the game. Evo, ušao sad. Najde opet, 15. Rekao šta bojde? Pa vozi mi. Sa tom činjenicom završavam ovo epizod. Joj, nismo ništa našli, ne mogu vjerovati. Ovo je komedije, šut. Nek sam ja imao 64, Irona je umro. Bitno je da je Koal tu sa mnom. Pomozi da izađe. Joj. Idemo, nastavljamo dalje. Idemo. Oj, pomozi da izađe. Oj, hajde Polan, šta ti je? Vidi furki. Aj ljudi, ja moram ići. Odor. A vidi ne da mi vamo. Burek Sarma je već konekcija opala. Opala meni konekcija. Kolekcija. A šta mi ne da? Vidi ne da mi tamo da idem ba, šta je ovo? Da sebe da mogu bez tebe. Jeste ljubavi moja. I šta? Kako sad izaći iz ovog? Onaj... iz pećnje. A mene kaktus ubio. Was slain by cactus. Ne vidim šta će pisati. Was pricked to death. ja mislim bit će slain by cactus. Oj. A gdje je kuća? Ne.
Opet eksplozija vatrometa. Hoćemo Treba završiti. gas je epizod završi. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo u sljedećoj epizodi. Guys. Ćao!